Making some Italian cookies today, but this guy right here, he's gonna do all the dishes. That's me. Alenka, kaj se dogaja? Vse je črno, welcome alieni, ne vem kakšen bo zvok. Ne vem kaj sem naredila, probam nov studio narediti, ampak nimamo še ozadja, imamo sam črno steno. Ne bom o tem klobasala, rabim nov kamero, rabim tole zrihtati. Če bom sploh tukaj, jaz se zelo hitro lahko premislim, tako da gremo raje v ta video, v ta true crime, v to grozljivko, ki se je zgodila leta 2018, namreč oče dveh otrok, dveh deklic in mož je ubil svojo ženo Shannon in pa svoje dve punčki, stare 3 in 4 leta, Sisi in Bella. Bella je bila starejša, Sisi je bila mlajša. In to, kar zdaj gledate na sliki, dobesedno kam je njuna trupla. Dolgo jih je zadavil v 2 oljnati cisterni sred polja, v bistvu pri podjetju, kjer je on tudi delal. Tako da imate okvirno zgodbo, ni to video za vsakega, je bolj tak boleč, bolj grozljiv in kogar to preveč mučne ne posluša, drugače gremo pa danes v ta true crime. Jaz resno upam, da me tale kamera lovi in fokusira zdajle. Torej, the bad guy je Chris Lee Watts, njegova žena je bila pa Shannon Catherine Rucek, oba sta bila iz Amerike, iz North Carolina. Ona dva lovebirds sta se spoznala leta 2010 in se poročila v obkrožju Mecklenburg 3 novembra 2012 in v bistvu njuna zgodba na začetku tako res cute. Ona je izvedela, da ima lupus. Lupus, jaz veliko o tem ne vem, nekako te oslabi, ful enih simptomov, v glavnem zelo neprijetna stvar, slabšati nivo lifea nekako in je bila precej na dnu, poklapana, ne vem, je imela celo depresijo in se je on pojavil v njenem življenju, tako kot samo friend request na Facebooku. Takrat je očitno še bolj laufal v Facebooku, kar ne vem, Instagram, I guess, ali sploh ne vem, kva se danes uporablja. Se ne, da sem social media content creator. Tukaj sem ne, tam ni nič. In ona je na nek čuden način ratela tudi tako mini influencerka, ne kot njen job, ampak žitek se je ukvarjala z marketingom in istočasno je ful objavljala. Tako v smislu, ne da je bil to njen job ali pa hobi, ampak res ni mogla brez tega, da vsako stvar objav, vsako prelomnico v življenju, vsak dan na vezi s prijateljcem, ker ni bila na vezi itak objavljala za širši krog ljudi ali sledilcev in so vsi točno ves čas vedeli, kaj dela. Naznanjala je vse te stvari, kot so zaroka, pa poroka, pa prvo nosečnost, pa drugo nosečnost, vse to je bil pri njima big deal, tudi tole. We did it again. Really? Really? That's awesome. Shanann was 15. Guess when you want to, it happens. Ja, na tej točki, ko so se ti umori zgodili, je bila ona tudi noseča, mislim, da 15 tednov, torej 3 mesece, z fantkom vedela ste že, da bi bil fantek in ste ga že poimenovala Niko. In tukaj vidimo v videu, kako je bil basically Chris kot fotor navdušen, ali je zaigral to navdušenost, ne vemo, ampak pač deluje happy. Družina Watts je pa živela v hiši s 5 spalnicam, skoraj kar konkretna velika hiša na naslovu 2825 Saratoga Trail. Zakaj se najbolj grozni zločini dogajajo na najlepši lokaciji? Pač meni je Colorado tako point life. To vedno govorim, da Sever Amerike je meni to hlep, ampak tam zakaj so zdaj kar vsi zločini od tam? Christopher je bil zaposlen pri Anadarko Petroleum. Shannon pa, kot sem rekla, je bila v marketingu, delala je od doma, prodajala pa nek izdelek z imenom Thrive. In ja, pač bila je doma in tako imela tudi priložnost se veliko podružiti hčerkicama, tako da so bile bolj povezane med sabo. Navzven iskreno, vsaj tisti, ki so jih do takrat spremljali, sosedi recimo, so jih opisovali kot happy, perfect American family. Razen tega moram omeniti, da ni bilo tako perfect, obviously, ampak tudi to, da so šli javno kao bankrot že par let pred temi umori, ker kolikor sem jaz razumela, sta ona dva skupna leto imela dobička nekih 90,000, kar je za Ameriko obupno malo, tudi za tisti let 2018 je to obupno malo. Sploh ne vem, kako sta to preživela pa otroke, pa vse, ampak ja. Bella, kakor sem rekla, hčerkica je bila starejša in so jo opisovali kot ful mirno, preudarno, resno, pametno. Najbolj boleče je meni tale video dejansko, Daddy is a hero. He helps me grow up strong. He helped me not go too. He reads me books. He ties my shoes. If you're a hero, blue and blue, my daddy is love.
Potem še Sisi Celeste v bistvu je daljše ime Sisi. Skrajšava je bila pa pač, so rekli, da je bila firecracker. To v Ameriki pomeni, da se skozi smeje, ful nabita z energijo, ful nagajiva, taka cute in pa je imela tak smeh, da so jo slišali po vseh ulicah okrog bajte, do vseh sosedov tako in a cute way. No, fast forward v letu 2018, ko je Shannon v bistvu mečkrat potovala tudi službeno in je mogla v Arizono spet. Ful lepa lokacija. In je bila tam, mislim, da celo neke 3 tedne in šla je tja z nekim upanjem glede njunega razmerja, ki je čutila, da se ji Chris odtujuje, oddaljuje te stvari, potem se je razbralo tudi iz njenih sporočil in klicev svojim frendicam in jim ves čas poročala, kako je hladen, sploh me več ne pogleda, sploh me ne objame, čist me ignorira. In v bistvu medtem, ko je ona želela res rešiti ta razmerje in je ves čas pošiljala mu, kako biti boljši, kako se pogovarjati, kako rešiti razmerje, kakšne posnetke, pa kakšne članke, je on v bistvu imel ljubico in varal. Več o tem pol. Je pa pomembna ta njena službena pot v Arizono zaradi tega, ker je ona tam dojela, da nista okej in da jo skoraj ziher vara, ker je zvedla za en skupen odtegljaj od računa, ki je bil $60 v enem plesu, ki ga je ona tudi poznala. In je točno imela, koliko tam pride obrok. In $60 definitivno ni obrok za enega, tudi če bi ne vem kaj tam jedel, tako da je vedela, da je bil to račun za 2 in je bila ziher, da jo Chris vara. Ko sem to poslušala, sem razmišljala, okej, sej žena bo itak vela, sploh če imate skupen račun, ampak kako je scary, da če si takole na javnem placu, ti lahko drugi dostopajo do tvojih bančnih podatkov, kaj jih imaš dejansko na internetu. Računov imaš kakšne spletne nakupe in imaš itak že vnaprej shranjeno kartico, da se ti treba vsake s tem ukvarjati, no to ni varno. Razen, če imaš Surfshark VPN. Pa ne pravim, da bo kdorkoli karkoli pred ženo skrivati, ampak tako, da si safe na javnih območjih. Isto ti Surfshark VPN poskrbi, da če si na javnem prostoru in uporabljaš javen Wi-Fi, si tudi safe, noben ti ne more nič, ker itak lahko označiš, da si iz kjerkoli drugje po svetu in te noben ne zazna. To ekstremno pride prav, če si sploh kakšen svetovni popotnik ali pa ful po kavicah hodiš ali pa delaš remote, pa delaš v kakšnih lokalih, pazi na to. In pa vedno moram isto omeniti, ker vem, da je enim čisto vsem za te varnostne stvari, ampak dobiš tudi celo bazo Netflix filmov in serij. Surfshark VPN ima tudi opcijo Surfshark One in tukaj zraven pridejo kakšne ful dobre stvari, naprimer Surfshark Search. Ta cute stvar, ki poskrbi, da je tvoj search popolnoma skrit in pa naprimer, da se totalno izogneš personaliziranim oglasom, tisti, ki ne gre vsem na živce. V glavnem, če še nimaš Surfshark VPN-a, ne vem kaj čakaš, spodaj je link, vtipkaš mojo kodo Alenka in zdaj je perfect timing, ker dobiš 4 mesece dodatno zastonj. Prišli smo do Chrisove ljubice, Nicole Kessinger. Jaz iskreno ne vem vse do konca, kaj točno si v tej baby misliti, ker je full mixed feelings, ker na začetku, če si njune maile bral, pač vi jih niste, jaz sem jih, upam, da jih bom najlej nalimala, je ona se še upirala, kao, jaz bi to bolj službeno ta odnos imela, vem, da imaš fulke družinco, hotela mu namigati, kao, jaz bi imela tudi tako družinco, to je ful lepo, kao, cen to, ampak ni to dolgo trajal, on je bil ful ustrajen, vsem mi je bilo, kako izpade in je še naprej pisal in kar naenkrat potem niso več imeli, ampak so sporočila na telefonu, tako next level. In ja, tukaj je zelo jasno razvidno, da sta nora ena drugega, da sta čisto zacopana, da kasneje, ko so telefone pregledovali, bi tudi očitno, da sta se veliko družila, veliko skup hodila, celo na vikend oddihe, celo na razne stvari, veš, to ni bilo ono samo skrita ljubica, on je pač v njo se totalno zaljubil, čeprav razumem, oziroma se je odločil, da je ona the one in ne več Shannon. Shannon je bila čisto pozabljena, irrelevant in brez veze, odveč mu je bila. Pisala sta si tudi pisma, sem se zdaj spomnila, enega sem videla, tako resuna neka ekstra romanca in razumem, da I'm pretty sure, da je bil vsaj narcis ali nekaj psihično slabega in ona mislim, da se je ful navezala na to njegovo fake očarljivost, ki itak je probal biti kostanska verzija nečesa, in če ji pisma pisal ne vem kaj vse. Verjamem, da ženska takole nasede in ona je tudi mogla ful fantazirati o tem, da bi on pustil ženo in bil z njo, ker to je tudi pričakovala in kolikor sem jaz potem kasneje razbrala, je ona k njemu dan prišla 2-krat. In to je res scary. Zdaj ne vem, kao neki službeno verjeten, ampak se dejansko razgledala po hiši in je videla vse te družinske slike in to in pa je to ful prizadela in je bila jezna in pa je mogel on to lažati, ker očitno je ves čas obljubljal, da bosta pač on in dva skup. Torej, pri tej Nikoli preživel veliko časa in idealno mu je bilo, da je žena Shannon hodila na kakšne službene stvari kdaj, ker je on preprosto se lahko posvetil. Nikoli, zdaj bo mogoče klicala Niki, tako da se na to zmedel, Nikoli ali pa Niki. Z njo načeloma osnovni njegov feeling je bil, da se je počutil svobodno. Zdaj pa pridemo na 13. avgust, zelo nesrečna številka 13, 2018. Na 1:37
p.m. se je zgodil ta klic. County Communications, this is Stacey. Hi, Stacey. My name's Nicole, and I'm calling because I'm concerned about a friend of mine. I dropped her off at her house at 2 in the morning last night because we were out of town together, and we were on the way back from the airport, and she's pregnant. And I haven't been able to get a hold of her this morning. She won't answer the door. She won't answer phone calls. She won't answer text messages. What's her name? Shanann Watt. Alrighty, we do have a call in, Nicole. We'll have an officer come out that way as soon as we can. To je klic ful dobre prijateljice od Shannon, ne vem, je bila celo tudi sodelavka, ampak mislim, da je ona tudi ta oseba, ki jo je odpeljala iz tega službenega potovanja, tako da je točno vedela, kdaj je odložila, da je prišla dan zvečer, da bi mogla biti doma, od doma delati, in je prišla do njene hiše in je gledala noter in je videla, da njeni čevlji, tisti, ki jih vsak dan obuješ, veš, skozi po hiši, pač jih ni imela obute, so pač tam bili kot vedno, ki se je videlo v hiši. Njen avto je bil tam, torej ni nikamor šla, nič ni imel veliko smisla in je lahko, to je mogla biti res izjemna frendica, da je po temu prvemu pogledu bilo vse narobe in je šla klicati policijo. Iskreno mi ful verjeti, zakaj je tako hit policija prišla. Nasploh panika je pa nastala zaradi tega, ker je Shannon itak bila skozi na telefonu. Kakor sem rekla, mini wannabe influencer, ki ves čas objavljala. To, da je bila ona nedosegljiva, da je nisi dobil. Aha, zdaj mi je jasen. Zato, ker je bila noseča. Verjetno so se ful ustrašili, šit noseča je, kaj če kaj narobe, kaj če ne vem kaj, tako da verjetno zaradi tega. Nevermind, da sem prebrala tudi, da je bila Shannon diabetik, tako da je bilo ful enih vzrokov, da je bila panika. Makes sense. Vzamem vse nazaj. Nicole? Yes. Okay. What's going on? So my friend, we were out of town for a business trip this weekend. Right. And I dropped her off at 2 o'clock this morning. She's 15 weeks pregnant. And she wasn't feeling well. And she had a doctor's appointment this morning at 9, and I told her to let me know if she needed me to take her. She's got 2 little girls. And she was very distraught over the weekend, wasn't eating normally or drinking, and we kept trying to force it on her because she's pregnant. Mm-hmm. Her husband and her supposedly are separating, but she didn't know this. She thought they were just having issues. He disclosed that to me today. Okay. Because I called him, and I was like, have you talked or heard from Shanann since she left for work this morning? Because I can't get a hold of her. I've called, I've texted. Her car's in the garage. Her shoes she wears every single day are right in the front door. She only has one vehicle? No, they only have the one vehicle in his work truck. Okay, that's what I'm asking. There's not a... She took the girls and went on a play date, but they're 4 and 2. If she went on a play date, why wouldn't she take in a car? They're both in car seats. Ko je Chris prišel, je končno odklenil, niso prej nič rušili in je vse pelal noter in je začel razkazovati, ampak istočasno tudi over-explainati. Chris jim je začel tako kazati, pa vse to je tle, to je tisto, to. In on je mogel biti tako zelo živčen, ker na tej točki, bom kar povedala, so bili zločini že storjeni in on je bil itak ziher, da je lepo prišel dan popoldne po jobu in se vznebil vseh dokazov in bo vse uredil, ampak tega ni imel časa narediti in tega ni naredil. Telefon in zdravila od Shannon, ki jih je nujno potrebovala, telefon je imela non-stop sabo, je lepo ležal na pultu. Avto je bil doma, sedežki od punc za v avtu so bili doma. In njegov izgovor je bil, ko ga je naumil to, da je rekel, vse kar vem je, da so neki rekli, da grejo na play date. In pa je še govoril, verjetno jih v tem primeru nekdo pelal. In potem je prišlo do crazy situacije. Jaz sploh si ne morem predstavljati, koga je mogel biti strah. Hvala Bogu, ampak njegov sosed je videl, da se nekaj dogaja in je rekel, daj gremo pogledat, kaj je bila bilo, jaz imam itak imam posnetke iz hiše varnostne, in se je videl še dvorišče zraven od teh Watsovih, od Chrisa, od Shannon. Bet, kaj se bo videlo na teh posnetkih in so... Scott, how you doing? How's it going? So this is the only vehicle she would have? Only one that, yeah. She would drive? Okay. Does she work? Yeah, she works from home. Oh, from home? She works, this is her lifeline. The stark difference between the level of concern shown by Nicole versus by Chris is clear. You guys having any kind of issues, marital issues, or? We're going through a separation. You are? Did you guys file it yet or anything, or just talking about it? No, we're gonna sell the house and do a separation. Now how's that going? It's going civil for the most part, or? She tell you anything about leaving, moving out? Not moving out. I mean, the last time I talked to her was this morning. She said she was going to take the kids to a friend's house, and that's where she was going to be. And then I've texted her today and never heard anything. But the car's here. Right. Are here. Unless somebody came and picked her up. But the people that I know, nobody's heard from her, nobody's seen her.
Ja, in so dali te posnetke na full velik TV in so skupaj gledali te sosedje njegovi, pa frendice od Shannon pa Chris, živčen pa policija. In to gledajo in vsi so gledali, kaj se dogaja, da bi videli, kaj je bilo, a je kdo šel od doma, da jim bo vse jasno. Chris ni gledal teh posnetkov, ker je tako vedel, kaj se zgodilo, ampak na smrt ga je bilo strah in je krogaj, kar tako fidgetov je skozi full bad zgleda, pač res očitno je čuden. Loaded my stuff up in my coolers, my water jugs, my book bag, my computers, some of the tools that I had from the toolbox. I knew I was going to have to do some pumping into rubbers today. In tudi na posnetkih je bed, ker dobesedno on svoj avto ob 5 zjutraj nekje zapele v Rikvertski garaži, pa je imel on osebno to srečo, da se dejansko ni točno videli, kaj se je dogajalo. Niste videli, da ste šli na eni točki punčke v avto in da jih je odpeljal, da je truplo od žene zbasal v avto. Vse, kar se je videli, je to, da je hodil gor pa dol non-stop in je on to zagovarjal kot orodje. Ja, ful enega orodja sem mogel znositi. In pa kar zraven stal in sploh ni gledal posnetkov in razlagal, to sem nesel, pa sem nesel, pa ti sem mogel prenesti, pa laptop. Kar nekaj v 5 zjutraj, kar nekaj boljši, to glavnem. On je bil na tej točki že tak noro sumljiv. Na tej točki, kar sem razbrala iz teh bodycamov, iz posnetkov bodycamer, je to, da je tukaj on povedal samo, da da ste imela malo fajtov, pa ni rekel zaradi varanja, rekel je sam, da ste imela čustven pogovor, ne vem zaradi česa, tako da ja. In rekel je tudi, da ste imela nek splošen plan se zdaj ločiti in prodati hišo. Mnenje policije v takih situacijah je, sploh če je bil prej nek prepir, zelo pogosto sumijo moškega na nek način, če že ženska nisem zbežala, ampak tako pa, da otroci zginejo brez sledu in da so vse stvari takole kar doma ostanejo, ker otroci torej niso safe, niso v avtu, niso pri nekomu, da bi foter vedel, da ni sledi za tako stvari, kakor je noseč človek in 2 otroka, je ful nenavadno, da tega noben ne vidi, da noben nima informacij, je skoraj nemogoče, tako da ponavadi verjamejo, da jim je nekdo drug nekaj storil. Ko so bile punce pogrešane 28 ur, torej malo več kakor en dan, je Chris že dal za javnost izjavo. To je tale izjava. I got home yesterday. It was like a ghost town. Like, she wasn't here. Kids weren't here. I have no idea like where they went. If she wasn't here, like where did she go? Like once I got here, it was like, all right, who can I call? If she's vanished, like I want her back so bad. I want those kids back so bad. Last night I wanted that knock on the door. I wanted to see those kids run in, just barrel rush me and just give me a hug and knock me on the ground. I'm hoping that somebody sees something or somebody knows something and comes forward. Right now it's got K9 units, the sheriff's department. Everybody's like they're doing their best right now to figure out like if they can get a scent. I called her 3 times, texted her about 3 times just to say, you know, right now I don't even want to just like throw anything out there. Like I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. That's why last night was just horrible. I couldn't do it. Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Please bring her back. From the start, Chris's lack of emotion. Ja, tako zelo je bullshitov kot morilc, da ne pridejo dam in da jih pogreša. Mislim, se ne pravim, da mu gre dobro. Meni osebno je ta posnetek obupan. Izgleda mi, da res ne zna zaigrati niti malo, da je žalosten, niti malo pofejkati, pač res iskreno deluje, kada govori, da je lih zgubil 20 €, ampak ja. Hvala. Zikar, da ste mi eni rekli na zdravaj. Intervjuje potem s Chrisom so imeli zelo dolge, mislim, da je en trajal 3 ure pa pol in je on ves čas zanikal, ves čas govoril, da nič ne ve, in kot sem rekla, so ga že sumili. In naslednji korak je bil poligraf, torej test iskrenosti. In on ne samo, da ga je failal, on ga je brutalno failal. Basically, to, da bi ga on naredil, bi mogel imeti točke, ne vem kako to točkujejo, ampak 2+ rezultat bi imel, torej 2 točke ali več, in če bi ga failal, bi mogel biti -4 ali slabš. Model je imel rezultat -18. Tle ni bilo dvoma v očeh teh, ne pa. You're actually having a significant reaction when you lie, so that is awesome. So thank you for being a horrible liar. So that's a good thing. That's a good thing. We don't want to be good liars, so thank you for being a horrible liar. Do you know where Shanann is now?
No. No, like, I did not. It's not even an option right now because you did not pass the polygraph, so I know you were being deceptive, so that's not even an issue right now. The issue right now is what happened to Cheyenne, Bella, and Celeste. That's the issue right now. Okay. This is where the rubber meets the road, Chris. Like, don't let this continue any longer, please. Da on marsikaj skriva, če ne konkretno umore, vse ostalo. Ko so mu to povedali potem na zaslišanju in so že bili bolj strogi do njega, kao, lej, vemo, da nekaj skrivaš, vemo, da je nekaj slabega, daj prosim povej. In pa so z njega vlekali, kaj bi to lahko bilo in so mu probali še v usta položiti neke druge variacije, kao, a je ona, ki je otrokom naredila, a je to problem, a si ti nekaj naredil. In on je dojel, da ima to opcijo in je takoj zagrabil. Potem so mu že pripeljali noter tudi njegovega očeta in oče je imel z njemu potem nekaj časa na samem in ga je začel on spraševati po svoje bolj očetovsko in umirjeno in mu je takrat Chris končno priznal kao, ne morem je več čitati, zaradi tega, ker je kao ona ubila Sisi in Bello in on je tukaj začel to zgodbo napenjati, da je on v bistvu potem v navalu jeze zadavil Shannon, torej svojo ženo. They know I had an affair. And they know. I can't complain about that. Anything else you want to tell me? What's going on, or what happened, or anything? Or you know anything about? I mean, I don't want to protect her. What? I don't want to protect her. You don't want to protect her? She hurt him? Yeah. And What now? I've not hurt her. You hurt her. So she killed both Sisi and Bella, choked them to death. You lost it and choke her, or? That's just rage. So when you need all the bodies off or something? I mean, I didn't know what else to do. I freaked out. I didn't know nothing else to do. Ta stvar ni dolgo držala, ampak tukaj na zaslišanju potem to ni bilo več tako pomembno, oni so imeli bolj prioriteto, da grejo ta trupla iskati, ne? Da vidijo, da najdejo kakšne znake, kakšne dokaze in da pač valjda trupla prinesejo tja, ki spadajo. Šele zelo zanimiva in zabavna stvar je to, da Chris ni vedel, da so istočasno, ko so zasliševali njega, zasliševali tudi njegovo ljubico, Nikki. Ona se je javila sama, zaradi tega, ker je spremljala online, kaj se dogaja in zelo jasno je ratalo, da je bil on zelo konkretno poročen in da je imel te dva otroka in njena informacija je bila, da se ločuje ali da je že ločen, ker se ji je baje zlagal. Problem je, da so to bolj njene besede, ne moramo potrditi, ker ona je toliko sebe zaščitila, da ne vemo točno, kaj je ona narobe naredila, ampak je zbrisala vsa njuna sporočila za nazaj. Ona je trdila, da je to naredila zaradi tega, ker je bila toliko jezna na njega, ker je lagal in je verjela, da bo pač z njim ostala, ampak to je zelo težko verjeti, ker potem, ko so njen Google search gledali, je full stalkala Shannon, se pravi, točno ne vela, kako ji ime, pa verjetno še vse ostalo v njej, ampak na policijski postaji pa govorila, da se v bistvu ne ve točno, ko je bilo njej sploh ime, pa take fore, a veš. Ful je googlala v teh odnosih, a bo moški pustil svojo ženo, pa take fore in saj na delu zaslišanju se je veliko bolj pretvarjala, kakor da, kako ne rečem, da je bila manj zagreta, I guess, nekaj tacga. Skratka, iz te jeze, da je on lagal, je vse za nazaj zbrisala in niso mogli ne vem kako okrevati teh stvari njunih pogovorov, tako da veliko stvari res ne vemo. Ne vemo niti ziher, če je bila ona kakorkoli upletena. Mogoče obstaja mini opcija, da je ona njega našuntala proti temu, kao da ji ubi familijo, pa midva skup. Jaz se verjamem, da ne, ker je res na začetku ful bila navdušena nad idejo družince in po mojem ni bila toliko zlobna. Ja, in smešno je, ko sta bila istočasno na teh intervjujih in je on gladko zanikal, da je kadarkoli imel ljubico ali pa karkoli narobe počel, medtem ko je ona tam bila in govorila, da sta bila itak skup. Pač, ne, model je res idiot. In kot sem rekla, on je tudi že priznal v tem primeru, da je vsaj ubil ženo, ni še priznal za hčerki in na tej točki, če jih je ubil ali pa saj eno izmed njih je mogel nekam odpeljati in skrit, ker jih pač niso našli in je tudi mogel policijo usmeriti na to lokacijo in jih je. Rekel je, da je to tako kar nek na samem pri nekih oljnih tankih, oziroma oil
Whale Survey 319. Jaz sem to googlala, po Mapsih iskala, ampak sem odkrila potem na Redditu, da so to že porušili. Predvsem zato, ker so jih baje že prej želeli zrušiti, tako da ne samo zaradi teh smrti, ampak delno verjetno tudi zaradi tega, ker so bila trupla na eni točki. On je to tako naredil, da je eno punčko dal v en oljni tank, drugo punčko v drug oljni tank. Mogo jih je dejansko pač stlačiti noter nekako čez loputo, ker ne vem, nočem vedeti, kako je to izgledalo, ampak ja. Shannon je pa zavito v neko rjuho, prinesel to do te lokacije oziroma pripeljal z avtom in potem pokopal. Tak shallow grave je bil, ni bil globok konkreten, ampak tak plitek, da ni vedel, da jih bo nekdo pač najdel. Mislim, ne vem sploh kaj reči. A je bilo to res toliko oddaljeno? I don't know. Tudi ta trupla so potem zelo težko ven dobili, bil je zapleten postopek, ne vem kako točen, ampak ni bilo tuno, da si potegnil ven z roko. Pač res je bilo treba, cel sistem so mogli imeti. Zdaj pridemo do sodišča, ta primer se je ekstremno hiter zaključil. Chris je sprva v bistvu priznal, da je kriv. On je rekel, ja, I'm guilty in to je bilo to. Dobil je 5 zapornih kazni do smrti, torej 5 življenjskih. Zdaj nekje sem slišala, da je on rekel to samo zaradi tega, ker so mu ponudili možnost, če priznaš, da si jih vse ubil, ti pač ne moramo dodeliti sploh smrtne kazni. Druga stvar, ki sem jo slišala, je, da sta starša od Shannon rekla, da ne želita konkretno smrtne kazni, ker nočeta, da se še kakršnakoli smrt zgodi, ker je ful pač lepo. Zato, da bi jaz dvomila, ali on vse ubil ali ne, niti ne, zato ker je bilo toliko dokazov, da je pač logično on to vse naredil, sploh ni bilo nekih dvomov. Tako da to, da je priznal, je samo pač olajšali in pohitrili situacijo, ni bilo nekih dokazov, da bi dejansko Shannon karkoli od tega naredila, ker to se itak z dokazi dokaže. Zdaj pa, če se sprašujete ali pa mislite, da manjkajo kakšne informacije, kaj se je sploh zgodilo, kako se je zločin zgodil, kaj je on naredil, vam povem zdaj zaradi tega, ker kot pravim, primer na sodišču se je hitro zaključil, ker je on sam rekel, ja, kriv sem in niso pač sprašvali naprej, ampak je potem po nekaj letih k njemu v zapor prišel, neki agenti so prišli, ki so se mislim, da že prej ukvarjali s tem primerem in so mu rekli, zdaj karkoli boš novega povedal, ti ne spreminja kazni, ne bo nič slabega, ne bo nič, ker tvoj primer je zaprt, to je bilo tudi res, to ni bila laž in so iz njega zvlekli ful enih informacij. In zdaj vam lahko povem, kdor hoče poslušati, kaj je bilo lahko, kdor noče ne, ampak je res grdo, grozljivo. Ko sta bila Shannon doma, potem v njenemu tripu v Arizoni, ko je izvedela, da je verjetno vara, sta imela pač prepir. In ena izmed njenih glavnih izjav je bila, otrok ne boš nikoli več videl. In njega je to očitno, saj on je to tako povedal, ga je trigiral in je avtomatično njo zadavil. In zelo kmalu zatem, ko je njo zadavil, je v sobo prišla Bella. Bella je pač slišala in začutila, da se nekaj dogaja, 4-letna punčka je pač bila high alert in je prišla noter, ko je v bistvu Shannon že ležala z glavo na dol v postelji, mrtva. Je potem dojel on, da bi bilo to fajn do konca zrihtati, ker drugače, kva bo imel zdaj, ščerka žive, mami mrtvo. In je Shannon zavil v rjuho in jo nesel v avto. In zato, da ne bi punčke tega gledale, ko je nju tudi dal v avto, je dal na njo na roke in na noge črno smetišno vrečko. Punčke je potem posedel dobesedno na stole vzad oziroma na sedeže, tako da je bila truplo od mami pod njunim nogam. In itak pri tej starosti so sam kdaj pa kdaj vprašali, kao je mami v redu, a ne vem, kaj je on odgovarjal, ampak pač ja. Peljal jih je tja, ker mislim, da je bilo tako skoraj 3 ure vožnje, se pravi, s truplom od mami jih je tja peljal 3 ure, ker tudi lahko nam pomeni, da je imel ta moški te 3 ure časa naknadnega, dodatnega, da se odloči, da ne bo naredil tega, kar je naredil, ampak je končal to, tako da je potem v avtu tudi zadušil z neko dekco najprej Sisi, ta malo, pa še naknadno Belo. In Bela je že tako videla, kaj se je zgodilo s Sisi in ja, pač insane. Videla je tudi, kako je Videla je ne samo, kako je Sisi zadal, ampak kako je tudi nesel v tisto oljnato v tank, in je že v bistvu vedela ta mala, kaj se do nje zgodilo in je pa je še upila ne, ampak pač. In ja, to je on potem vse tudi naknadno povedal v tem intervjuju. Ni to nekaj po zakonu, da jaz rečem to velja ali pa ne vem kaj, ni to neko pričanje, ampak je samo njegova zgodba, ki lahko bi se jo izmislil, sam ni razloga, da bi se jo izmislil. Razen, če bi slučajen hotel ščitati Shannon ali nekaj, sam mislim, da to sploh ni opcije več na tej točki. Tudi prej je on govoril to, da je nekaj, kar je se zgodilo vse v momentu, da pač nekaj, kar ga je iznenadil in je pač koregiral, ampak niti približen, ker je več kot očitno to planiral že ful prej. Povedal je tudi, da ko je začel doubt Shannon, ko je pač videl, da je šel toliko daleč, da je šel čez to mejo, ki ni umrla takoj, je že pomislil, da bi odnehal in je pa pomislil, ja, zdaj, če neham, mi bo itak onemogočila biti z Nikki,
ker že vidi, da sem pošast in se bo vmešavala in, a veš, pač bizarno. Še ena nora stvar, ženske, prosim vas, mislim, kje se najdete take, ne vem, zakaj to vam govorim, ampak ko je bil on v zaporu, ja, vse se strinjamo, ne zgleda najslabše. In so se dejansko najdle ženske, ki so mu napolno pisale vse očarane in paf in ljubezenska pisma, da so nore nanga, da je ne vem, koliko čudovit moški. Zdaj ne vem, a v smislu, da so verjele, da je morilc, a v smislu, da so verjele, da je dober, nisem ziher, ampak v vsakem primeru je bizarno. Pa ne samo, da so se dopisovali s kakšnimi res v stiku s postavo in odnos in so ga tudi prišle lahko obiskat v zapor, se pravi. Kar se pa tiče Niki, pa kot sem rekla, ni čisto definirano, ali je imela karkoli zraven ali ne, je pa hvala Bogu vsaj izgubila job pri tistem podjetju, ki sta bili tak sodelavca in so rekli, fuck this shit, s tem se nam ukvarjali in pa tudi se je odselila, ker logično tam je zaznamovana, tako da ja. To so večinoma vse informacije, ker sem jih nabrala za ta video. Upam, da vam je bil všeč. I tried my best. Na koncu vas še enkrat spomnim, da imate spodaj link do Surfshark VPN-a. Narediš klik, vtipkaš kodo Alenka in dobiš 4 mesece za 100. To je pa to za ta video. Se gledamo naslednji petek po vsej verjetnosti, pridni bote. Radi se imejte, Ellen, mama out. Bye!